adtumi karon sa kuan City Gym Panabo kay mag-attend mi og vloggers conference na ang host is si Miko Pugay. So, yay! Naka-appeal mi. Yay! Naka-appeal mi sa registration online. So, thank you City Panabo. City Government of Panabo. Sorry. Pantay ko. Palit na po guys. Doon naman yung sister ko nagpalayo. Tama na. Dito tayo. Go lang ba?